Nama je trebala ta lekcija na početku, odmah da je naučimo, odmah dobiš šamarčinu od tržišta i kreneš razmišljati šta si krivo napravio. Mi smo krenuli u drugom mjesecu 23. i nakon 2 mjeseca smo bili minus 15%. Nije bilo ni blizu ugodno. Pogotovo smo ti mi tada rekli prvim investitorima, znači hvala na povjerenju i sve to je novo, mi nemamo još pojma o financijama, niko nas nije to nikad prije radio. Ja jesam tradeo sam, par godina prije toga i rekli smo dakle, izgubimo 20%, onaj fond se u biti gasi, izlazite iz fonda i gotovo. Dakle, mi smo bili jako blizu toga. Sad to ti kad imaš back testove koji ti kažu, gle, u 10 godina to će napraviti, 1000%. Ma super, ali ima periode kad ti onda gubi 20, 30, 40, a to treba preživjeti. Poanta je, mi smo odmah shvatili u čemu je problem. Dakle, nije bila ova naša glavna metodologija, mi smo tu uvijek limitirali rizik, trenutno koristimo 2% ovoga exposure, tad smo isto koristili oko 2, a ovo ostalo je bilo, mi smo alocirali ostatak kapitala u razne long shortove koje smo mi samo back testali, dakle, koje nismo nikad tradali. I to nam se pokazalo kao greška i tu smo brzo naučili našu grešku, zbacili smo sve to, smanjili smo rizik na 1%, samo se fokusirajući na ovu metodologiju, ostalo je bilo doslovno cash i obveznice, ništa. Trebalo nam je 6 mjeseci da se vratimo sa tim nižim rizikom. Međutim, kad smo se vratili, onda smo godinu završili čak na plus 19.